akpe vemile de kan gbakule efaniba tv le yema ikamia akomia fe wana akoda re mefe ajoganu pomo wana oji nemi kala agbati o menye na tiagbe me peter yano zima hevenemi etefesari ikamile ikamia anno abubu fuba wana wume le miafe dejo wana umele egbe nkekie ji kana mia ako agare me ne pata ikamia anno jajrado wana ikanele etume na 2021 African Cup of Nations AFCON wana ikele eji ige le Cameroon bata du comme le bago bibla VM muti America na le kagam nande viola abubu wana wumele Ghana du comme ikenya apato Milovan Radio Vana nyamara ike ade nko ike wo azan lo de fi ike wapu abu le wana yema koko adego le Ghana du comme fe nkuma ike wo aje kaka koko wana ugomele Dubai bata du comme le kosira attention me ike wana ya naten IG ike waje fioto aje gaoto ka se bien gafa ike nye apato Milovan Radio Vaka nyamara ike ele jajrado wom hana AFCON dodo wana ike ne eletume le ezi eton le bla eton vo eton le akpaji kenye the 33rd edition le African Cup of Nations fa dodo wana o mele keme alola mayibo yigbaji duko godo ike le achongeke baiji anyamere ike de wana yakoko adare Ghana view penkume le Ghana Football Association top nkume ikenye GFA le wana epe akpaji kale wana imuti America ne apato Milovan ye wode kodo muti ya akpade jesi be le abo pola op akpaji de view ike no le gbata dukoma wonya America ufoke le yo wana America Ghana vi ke upogome le mia Premier League wana o le Ghana dukoma aton wo ko pogome le ikenye Richard atayike ne football ne Accra House of Hope dodo wana o ka filmo bo afọ akpele Abdul Fatah Isakwa Dream FC be wana akpaji ye le ka America nya pato David Agbanayike nele Real Tamale United akpele Maxwell Abekwai yike nele Great Olympics ba wana woman ka America wunye Ghana vi jiju yike wakpogome yike wunye am aton ye wa jagba yike wa agade amososo wana woman le egbengekeji yike wa agade Doha dukomele Dubai yike wa ajoin upe novio le wana ye muti ka le pejinu we eve pengeke bla evevo eni egbele pa ko bla evevo de kema Milovan takple abu polawa wa aje takpe wana ugome yike wa aje ho hana AFCON 2022 pododo wana yike ayiji le Cameroon bata dukome kele wana ye pa akpajia cho apejinu gbanto pengeke aseke egbe bada sine pejinu ebie pengeke adi egbe le ba ko bla evevo ebie ma ye wana anoji le Cameroon bata dukome kele pododo pa akpajia le blada yike anye pejinu we eve pengeke bla evevo enyegba wa jagba yike wa agara hono ball bu ma kakple bata duko abo buhare yike mutinde nkona le yeme yike anabe wo peteno no na anogume popo wana wume kele pejinu gbanto pe nkeke gbanto yike anye mimira gbele pa ko bla evevo eviema wa jagba yike wo agade wo pe one on one alo taking one on one yike wa agade hu bibli to he yike AFCON 2021 ba dodo wana wume ke Ghana duko anya mere yike le hachuchu atonle alo le group C akpaji yike Morocco duko ele wana mame kakple Gabon ke Comoros bata duko ham ele kele wana imuti le upe match alo abubu po wana akpagbanto le akpayi awo apwe kakple Morocco bata duko yike tepe yike wana ano ejila yenye yonde bata duko yike ano Cameroon kana be AFCON pododo wa aten ayi ejinwi kana ma agale America ne apato Radio Milovan yike wo yobe wo akpere yenti le abubu wana America yo akọ akuluma akọ agere Ghana duko mele yo pa gbajeje wana wumutia America wo ano agame yike wo ale agem ne Ghana duko yike wa bli etale abubu wana yema dejesi no vi de karaka wa me anne yike wo de nkono be Joseph wala ko yike ne le Sweden town ka Abdullah Nudima yike ne le Ipium ka apato Richard atay yike ne le House of Coast ka Lawrence Atigizi yike ne le Seth Gallian bata duko mele ball pone abubu hama le gama ka America wa pudo mazalo midfielders le akpajia ade nkone America yike wo akparenti le epe wona akpajika baba Idris yike nele bo na Real Madrid ko ka Edmond Ado yike nele Servette Thomas State Pate yike nele Arsenal FC na ma yike Mubarak Wakaso yike nele Sweden FC ka Mohamed Kudus yike nele Aya Arsenal ka Daniel Kofi Chire yike nele FC St. Pilo ka David Agbananya yike akpogomele emacho Real Tamale United ka Silas Abdullah Samed yike nele Clemson Ford ka Novi ka wapo akaji le wana akpajia adan kon Abdul
Fatau Isaku ika na apobol na abobo ika nya Dream FC ka Samuel Usu ika na le Efahu ka Kanel D Sulemana ika na le Raman FC Dede Ayu ika na le Al Shadid FC ka Joseph Princess ika na le Gang Bata Jukoma ka Novi ika wo Abligana tahana abubu alo na kododo pa wona pa akpaji ka onye strikers wa den kona Jordan Ayu ika na le Crystal Palace Richard Biyandom ika na le Bedra Jerusalem Maxwell Abe kona ika na Great Olympics Felix Afena Jan ika na le AC Roman ka Benjamin ata ika na le abu bum le Bata Jacob bubu ka Novi ika wa Abligana ta le defendership akpa ojia enye Andy Yandom ika na le Reading FC ka Philemon for Dreams FC Baba A Rahman ika na le Reading FC ka Gideon Mensa ika na le Crudas B ka Daniel Amate ika na le Leicester City Alexander Jiku ika na le Stansberg ka Jonathan Mensa ika na le Columbus Crew ka Khalid A Amin ika na le Vide Gurema Sapa wona yoma wonye America wode kokblo kokude afode de wona wonti kala wona yema apoto ika nye henala ne abupola ika no le afodo me ika wo anom the senior national team the Blasters of Ghana wona akpaji apoto Milovan Rejova ka nya mere ika de jipo be yola agbaje ika yo azan de vio me mele abupo wona ma ika jidudua na nya no ika asu yo sikocho yo pa group ika me yo le ika me yo akpogo me pakple Morocco duko Gabon duko pakple Comoros ko ika yo akoji dudua ako ade wona ye me kage morega mi acho mi apa bubu wona ika mi akonju chu akocho le abupo baba akpaji ako aselu yenye eke enye nate agwe me Peter ye no mi apa joga nu pomo wona oji ika hi kodare yawala ji le mi ka dope ika nye nuselens every English dictionary nye dope ika adamagbene mi apa abubu ponya jojo afi wo civis ye onye modern doga meeting ponye le ye makpene mi le mi apa turudu uta